Some me da wase say was subscribe amayen. Na samre ejebu eje anya bedu. Na ye nansia be emriga krabi eko na Black Stars ye Ghana ye chisi players bi o amanoni san se ombe nationalism Ghana se ne be ya e be beefy up ye team no bra ye ko World Cup yi na ebi abeye obi ebi nationalize ma Ghana ebi nso edi enyango true ye ebi nyanye nsia se ye ebi aye omudie ebi nso anyanye omudie ye na Ghana for ye bi ye keka na World Cup ye ko squad ben ye de ko na ye hinfo na be ye film hinfo na ye de be replace wom ase nti squad na ba no do enye de ko World Cup no mum but on say World Cup no be ye friendly games bi a wo say ye bobo ni ye de prepare ye team no ansa na ye team akọ Qatar na squad bi aba oto the squad bi aba to abonten na ye be fa squad nim na ya hwe omo kobo qualifies no aso squad we eno an ye de be ko World Cup na ye nsembise bi Ghana for ebisa na ye wo friendly games kakra bi ye bebo na ye ko squad nim Black Stars squad na ye di kobo friendlies this month here no na oko goalkeeping department na ye wo Richard Ofori ye nyina ye nim no ye number 1 goalkeeper owo Orlando Pirates ho ana osi na kan amanoni de toso Abdul Manaf Nuruddin de toso miensa Joseph Warakot nansen ono bede maya ja wetin improve Ghana for wrong kakra ati ase nti ye di 3 goalkeepers ene eri kobo friendlies no na oba defenders na there Dennis Odoy Club Bridge yo Tariq Lamptey ono so ka omo be nationalism Ghana for no ho what I say ono all Brighton and Hove Albion yo Alidu Seidu or Abdul Rahman Baba we die onye oho kra ono die wa Bob Blaster na check akra amanfo keka o na onya de na nka mayen frɛ no ni na so coach say obɛfrɛ no nti ordinary defenders no so ono so osi na kan owo Readings FC on say Chelsea player ba on say Chelsea no wo ho na say o modi bonu nhyɛ nkon kan kakra ya na ye di wo loan nti ono so loan wa kwa ene wa kwa PM owo Readings FC a osi na kan ewo ho the defender the toso Gideon Mensah abrante we oh come on ye good rough hey in Nigeria ye no ho angasa Gideon Mensah owo AJR ono sina kan yo Alexander Jiku oh that's my boy Alexander Jiku abrante no bobo abrante no bobo do hey Readings owo Strasbourg ono sina kan na Mohamed Salisu abrante we ne ho nsem ono so eka ombe nationalism Ghana na nse ya Mohamed Salisu owo Southampton na ono sina kan and Daniel Amate ono so de nim de Leicester City number 1 defender ono so wa Bob Blaster no a check akra na Joseph Eidu Celta Vigo ono sina kan ono so oyade oka team no ho na wa ba Stefan Ambrosius ono so eka defenders no ho a defenders ayede ko eno no sa defenders ayede ko eno no na ye ba midfielders omo mba gine finfin ho achiche passes no ati say ama strikers no etimide goals no atoto atenam no midfielders ayede ko ye Thomas Teipate ye deputy captain ono ochirem de den Arsenal ono osina kan edima ne yaba Idrisu Baba ne yaba Elisha Owusu Gents ono osina kan edima Elisha Owusu eka squad no ho a ebehwe se bibia ebekọ na kan Daniel Kofi Kire Daniel Kofi Kire what I say the fresh guy among the team no fresh fanboy Ghana for there fanboy so on Bob oh come on
no credit o hwana waka obobo papa ni yaba Mohammed Kudus another hey just say squad no more show and more see papa Mohammed Kudus Ayas Amsterdam ono sinaka ono so we are saying hunsem eguso a ekoso opeso fi ho onya playing time the coach nso say da mama wonko haya na obobo isi da say obey ti ase say obetena ha na America kra no otimi nya playing time what I say opeso okọ coach nso say da bi da onko nti ono so hye ho Ayas Amsterdam ono osina kwan ni aba ya captain Capito papa Andrew Ayew. Yes, Andrew Ayew eka midfielders no ho a AJ Side FC aho ono sinakan. Na yeba wingers omo mejira ntenten no di ball na fan ntenten na otwa cross na tum na strikers no di omutia bom Kenya na atena kasa no. Wingers omuni Kamaldeen Sulemana. Yes. Kamaldeen Sulemana sinakan o Renes o abluchirimamu ni aba Daniel Efriye Banier, the most popular player in Ghana now, the outstanding player in Ghana now. Accra has the folk. Yes, team papa Daniel Efriye Banier. Nobody wanka ade Ghana for the beje otuado no no ani ni beba ne hoso. Daniel Efriye Banier apprentice say we improve it. Oh, come on, no credit mama yanka. Daniel Efriye Banier. Hey, we are kotoko play bi any squad mu. Has for mama yenya so okrom ha. Has for mama yenya so. Come on. Has for mama yenya so. Daniel Efriye Banier oka squad no ho a. Ye de yomo Qatar friendly games. Ni aba Ishaku Abdul Fatah. Apparently also very good. Sporting CP ono sinakan ni aba Osman Bukari ono so eka squad no ho Ransford Yeboah eka squad no ho Jordan Ayew papa ono so eka squad no sinakan o Crystal Palace ono so eka squad no ni aba Antoine Semenyo Bristol City. Yes, apparently Osunwa. Oh yeah, Bema papa. Now feel yaba enimu ho ena asem no wono strikers ahi ena coach Otuado edi omo Qatar friendly games yi strikers miensa ena Otuado say odi omo Qatar friendly games yi mamu refi say ni Brazil ebobo match busumi September ni Brazil ebobo match na strikers dodo sen ena yede ko strikers yede ko Inaki Williams. How many times did I mention your name? 3 times. Inaki Williams. Abrante we. And also eka omo ombe nationalism Ghana no ho. Obobo papa. Obobo. And also our Athletic Bilbao ono sinakan o abrochirimamu. Felix Afinajan. What I say? If you are players say amabobo mudi nyina Abrante we story. You can read that. As I said, from grass to grace. Oh no. Abrante way from nowhere. In it from school team. No copy our manoni. Osina kan edma na Osina kan ma AS Roma. Nansiya or yeton no ekoma Cremonis ewo US abrochimemu a Osina kan ewo ho. Yes, Felix Afina Jam. Na Benjamin Tete also our Hull City. Benjamin Tete our Hull City. Honestly Isinakan. And the 3 strikers and a coach Otuado Alanium Apa or the Omoko a year Ekok faces friendly games beboy. Now friendly games beboy emu and a selection emu and ye players the Omboko World Cup. What I say, nti eho na players no was say omkobo omho modern na omutimi prove your omho nti ye ma say 5 minutes impo na coach e de ma wo say besi akan ya sa 5 minutes no o say utimi e chire obobre. What I say o say utimi de chire obobre no utimi impress coach no say game way after sa friendly games yi na we be show din e coach Otuado finalist mo we be call World Cup. What I say nti
so wonya kwan ekosi akan we bia o so timi prove your home say World Cup no wobekọ na ends media send America no make cause wala kai o say won subscribe dia ni bomodin na subscribe na notification bell no click so na intimi and work on na anytime bia you post BBC no unsa ebetimi aka quick ana yede bramo Black Star Squad for September friendlies na yede abramo no tam chuku bibi biara beto form so no yede be brawo ends media nie koswa na hwe yeda wase